Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami yang kai usayan na pararakatan waya langun makapantag sa giyang kai kapusa si iku gawi Ashura. Pitero Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah. Suwatigyan so kapusa si iku yawmu Ashura napat amartaba niyan. Aya paganay amartaba naginan suka pusa iyo tao sagyang kutua ikasiyaw nagugyang kutua ikasapulo agugyang kutua ikasapulo aguisa. Yang kanan kapusa erono tao sa talugawi naginan ipinakamapuro amartaba. Miya panutul u Ahmad sa iku musnadyan Pitero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu khaliful yahud. Ayaman nagyang kutwa katero nabitan wa Muhammad na pusa kanu sa isagawi iko unaan niya naginan su ikasyaw nagugyang kutwa isagawi isi iko urian niya nagyuto su ikasapulu aguisa so pakani wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam su mga yahud. Nagugyang kuto kapusa utaw sagyang kuto talugawi na mapambagian niya nagyang kuto kapakalalabi o di nakalbihan nagyang kuto kapamuasa si iko uman saulan sa talugawi. Aya ikadu martaba nasu kapusa utaw sagyang kuto ikasyaw agugyang kuto ikasapulo. Aya katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain baqitu ila qabilin la asuman natasi. Upama buat tigu nabitan wa Muhammad ko iprauta ko pansagyang kuto pakatalun lugaragun na sigura 20 anak nagyang kuto ikasiyaw. Nguni ko terunon aso mga Yahudi na didan di pamuasaan agyang kuto ikasapulo si iku Muharram aginan su Ashura. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto niya na kababayan nagyang kuto kapsupakan yan si iku mga Yahud. Anta kagyang kuto kapsupakan yan si iku langulangwan o mga kafir sa gyang kuto ukitiran. Aya ikatalwa martaba naginan sukapu sa iyutaw sa gyang kuto ikasapulo nagu ikasapulo agu isa. Aya ikapat martaba na gyang kuto kapusa utaw sa gyang kuto ikasapulo aginan su Ashura. Pada ko mga ulama aya kateruiran na gyang kuto kepakay innahu mubah na adem paman kateru mga ulama tigiran gyang kuto kapusa iron na makruh. Panganintan mo si iku Allah subhanahu wa ta'ala ataw fiqan tanunian na makapamuasatan o sagyang kai yawmu Ashura isa pinamialoy katero nabitan wa Muhammad na April Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa mapendusaw tao sagyang kutuwa saragun kompleto. Walasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapiyah